çay olsun, çavanlarında yaştakay mayram olsun, jası geldi. Aman ezen kışta ötüsü jası geldi, suyun ortasından. Bugün barak bulan yaştakay çay uçtururken toy başlap verizler aksakallar. Özünüzde toy başlap ak dilek aytıp, kanı dileğinizi aytıp beni batağınız size öğrettiğine deyim. Yaxşı yıllardan oldu. Bu yılki yıl olsa yaxşı yıl. Can kılacak, yeri örüp. Koltukta emes, köpmen suyuncular. Şunlar, rezervi yetilip kalıptır. Bugünkü verip atkan toyun kutlu olsun. Bu toy, buna kele atkan, üstüke kele atkan, yanına gelüçü toyumuz, malçılardın. Bunda hesap. Yalan bu yerde malçılar yaşayıp. Şu malçıların gün evlenmesini ötküzü vatsın, rahmat. Ömürlü ol, köp yaşağın bu dünyada baysak bulup kezekti. Dağının hava turanlarına yaxşı mana, yaxşı tilekmeyen ötkörüp bile kererki yılga çeyinki deyip ötközüp bileyik. Yaxşılık olsun, amançılık olsun. Rahmat, bırak. Yaxşı dileğini bildirip etti. Sen kılavını ister bana yolda jüröster de. Oğay bozdun da der bozda bireğimizlerge. Daha bir ulu kişi olsa bizge kuda olup, men kudan bulup da yani. Qanday çağırdı? Oşun tanışadım, görüşüp varız kudan. Qanday çağırdı deyim, kız alğanlar. Ece şeker. Jengem ejizdi. Yemin, savanдар arasında ömürleri uzun bozun. Bu emi ilgerlikten beri gelatkan, sayızdan beri gelatkan sizleri bar bolup, şunda atalarız, çoğ atalarız, ulu jetin bardın bayağı yaştakay usul savandık müzetini atkarıp sayızды alıp kalgan. Şu elin barını alıp kalganda kısası. Savanların ömürleri uzun bozdu. Baldar ister buna bugünkü günde kolda otasılar, şu ata babalar koldop ketken yerlerin barı koldop buna jakşı iş kılıp atasılar. Ana jaylauңuzдар kulak kalsa, abla mömölü olsun, malыңыздар епті болып кезіндіз kulak kalası koyuz ha. Mayram bulansın dep, şu aksakallarga apalarga ırzap berip koyun. Sözü barat, kulağınızdarkı oğunu Hanipanıkı. Gün batıp bayra hay çıksa, mezgiller ağla şaşırsa, kayrılma gitti caştırdı, artından biraz kayrılsa, oy artından biraz kayrılsa, oy çoğ ata olup çoğ ele, cihetleri aldık nereye, oy çağçımdı bu bak bastırdı oy sekkele gelem keçeli, bozula gelem keçeli, yapma. Oğlumun tilep ömürü, ay çelinden harap kömürü, bilinme mezgil öttürüyle, turur çelmez belem kömürü, ay turur çelmez belem kömürü. Oy tayata olup tayene, oy kızlardan gördük nereye, çağçımdı bu bak bastırdı diye, oy sekkele gelen keçeli, bozulan gelen keçeli, cetele vasam nereye, oy çoğata çoğapa, kötülü vasam nereye, cetele vasam nereye, oy kötülü vasam nereye, çövere, nevere. Ben diyorsun, ömürlü bu. Bu televizyon Amerika'ya çemberat. Amerikalılar, toğanlar da gördü, kızlar gördü de. Malçıların mayramında buna. Barakın. Bana canım, nasıl yaptırıyorsun? Hatta bir yaşına kadar canı. Oğlu hangi tokuda vermiş. Araşolo, Kilimanjaro, Yesalına bağlarında. Dostlar benim kömür açıp, oyun savranda. Dostlar benim kömür açıp, oyun savranda.
Paraşoro, gelin caylo, şiver çöktü cavınıgan. Oy çavanlar var, oy döndürdük, oy batır öde tağımgan. Çavanlar var, oy döndürdük, oy abalar, batır öde tağımgan. Otur. Paraşoro, gelin caylo, hava salkın araşan. Gel dostlarım, bu caylo, hey salonlu kalarsan. Gel bu dağlar, bu caylo, hey salonlu kalarsan. Hey salonlu kalarsan. Oy, batır oradan tarımgan. Ya amandık bolsun deşe, gök sönür tolsun deşe. Bayrak başımızda, bak dönüp tonsun deşe. Oy çolukkan kandayacaksın, çolukkan kandayacaksın. Caylavuz kandayacaksın. Çığlığı cüzdörmeden, çığlıcık sözdörmeden. Çarkılap gülüp durlar, caynagan közdörmeden. Çolukkan kandayacaksın, caylavuz kandayacaksın. O kımızımız kandayacaksın, caylavuz kandayacaksın. Elimiz kandayacaksın, çavanlar kandayacaksın. O tuğandar ödede hölök bolup, yılgıyda cölök bolup. Tuğandar cay durmuş da, oy çarşılık sebep bolup. Çoluktan kandayacaksın, caylavuz kandayacaksın. Atalar, apalar kandayacaksın, çoluktan kandayacaksın. Görüşkün kandayacaksın, bu da çolukkan kandayacaksın. Çoğun başına aydasan kandayacaksın. Şimdi dostum ne bu da şimdi çoğun başına aydasan mı? Ya ben Noruç'ta söyleyivereyim de he. Masraf bayramı kutlu olsun, bararga dens olup kalayın. Barınarım, bana çakanan aman bolsun, dünyede tınçlık bolsun, momçuluk bolsun, barı aman bolayıp. Şunday kesek üstü ötüsöreyik. Barcamız aman bolsun, elibizge tınçlık versin, barınarga dens olup kalayın. Rahmat düşündük. Bana çakan aman bolsun. Daima ters okmanın şunday kenar bolup jayılıp, daima büyüğümürde iyilik boluversin. Yaxşılık boluversin. Rahmat. Rıza Hakem bunda çok acılık orayında orada. Kança gün yürüyorsun şunda? Bir ay dedi o dedi. Bir Bir ay. Selim kutu oladık, hepsi kahve üstü.
Uşul gün kut bolsun. Ana neymi? Irdap berdik. Irdayım alımdın gelişince. Kelbezde özüңөр bilesiңер да, баягы тоодо жүргөн кишидей болуп. Келиңиз, ырдап коюңуз. Анда мен жылкычы деген ырым бар эле да, көбөзмен чыгып кетти. Ошону бир ырдап коеюн. Мен жылкычы сен kıkırıp kırdan salam ülkemiz için işteli davr gündür üstün bu zaman çöktün tırlarım Yeni cıttayımı cıppar güldarım Eriktim cılıkım Attan Beresesi var eken bir ketiyin Endi bu tiyin as bolsa dagı көптөгөр ушул отурган малчы туугандарымдын атынан алып коюңуз. Кылдыйрук дейт, баракеле, кол чабылат. Алып коюңуз, бирөө экөө эле берип бир дейт, баары жазылуу дейт. Жазылуу ичинде. Чоң рахмат аке, бар болуңуз. Ушундай тойлордо дайым ырдап жүрө бериңиз. Kıymetli cemaatler, yerde bölük kişi yok.
Kırkazıktın cemaatları, barınarga dil soğuk, uzun ömür, үйüңөрдө bakıp, daim uşunday жақсылык боло берсин. Aman esin boloyuk, mına bugün Marat menen Ayıp ökü çağındaki gününü ötüsü attık. Jaylığı aman esen barıp, aman esen gelgile, daima şunday жылыбыз токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Аман болоюк, барыңарга дек толук каалайм. Рахмат, Марайма. Не демек элек, бүгүнкү майрам күнүбүз кут болсун. Асманыбыз ачык. Баарыбызга ден соолук, эл журтка. Ушинтип жаркылдаган көктөмдө чабандардын майрамы болуп келип отурабыз. Ушул күндөрүбүз кут болсун. Барат силерге да рахмат. Ушундай тозуп атасыңар. Эми муну жолго чыккан жаттырсың умра кылып. Ошол жака аман эсен барып кел. Баарыбыздын атыбыздан салам айт ал жака да барган кезде. Ошол баарыбызга жакшылык, ден соолук. Рахмат. Ушу апаларыбыздын айткан каалоо тилектерине кошулабыз. Барыңыздар, бар болуңуздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен Кудай кааласа 4 көз үстүгө эмки жылы дагы ушинтип жадырап жайнап чогулуп отура берели. Анан атаке сиздерге Анипа жеңге экөөңүздарга рахмат, чоң рахмат. Ушинтип бизди малчылар бир өзгөчө майрам кылып атканыңыздаргачы. Анан Кудай кааласа жакында буюрса ушу ажылыкка аттанып атыптыр. Аман эсен барып баарыбызга бир дуа кылып коюңуздар, Келиңиздер, ошон үчүн рахмат. Урматтуу жамаат, бүгүнкү майрамыңыздар менен барыңыздардын. Эстапчы, ушунча жамаатты чогултуп, жакшы майрам кылып берип сиздерге да рахмат. Магы Кыркаста ушундай жакшы ынтымак бар. Мындай ынтымак жок эч жерде. Малчылардын майрамын эч жерде өткүзбөйт. Комплексте жок, биягында жок, жама. Именно Кыркаста бар. Көптөрү суктанат. Ушундай кылып суктангандай болуп жүрө берели. Барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Коюңуздар төлдүү болушун, төлдү жаап атасыздар жакшы. Эми аман эсен Сусамырга барып, күзүндө кайра дагы ушинтип жогулайлы, чогулушуп, жакшы күндөрдө отуруп турайлы. Жакшы барыңыздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Ассалам алейкум жамаат. Майрамыбыз куттуу болсун. Кыргыз болгондон кийин малжанды болгондон ушу малжаныбыз менен аман эсен болоюк. Ынтымагыбыз арта берсин. Майрамыбыз куттуу болсун. Ушу элдин батасы кабыл болуп, силерге тилеген ойлогон максатыңызга жетсиздер. Жакшылыктар боло берсин. Рахмат. Жеңиңиздер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Кырказык кыштоосунун жааматы баарыңыздарга ден соолук, аманчылык, башыбыз аман, боорубуз бүтүн болсун. Тапкан балдардын сыйырматын көрөлү, мал жаныбыз менен аманчылыкта ача жезде. Эми бул деле той болуп атат. Элден бата алып, тоюңуздар куттуу. Балдардын сыйырматын көрүп, ушундай жакшы элге жакшы чайды бере бериңиздер. Жезден Кудай буйруса ажылыкка сапар аттанайын деп аткан экенбиз. Бизден салам айтып, жакматтар дуа кылып коюңуз. Бизге да барганда Кудай буйруса жолуңуз Шыдыр жолдошуңуз Кыдыр болуп аман эсен барып келиңиз. Ишиңиздерге ийгилик, үйлүүлүк, бакыт, арыбай, дайыма ушу балдарыңыздардын төрүнүн көрүп жүрө бериңиздер. Ортобуз тола берсин, ынтымагыбыз ыдырабай тереңдей берсин. Баарыңыздарга аманчылык. Чоң рахмат. Сиздер ырдайсыздарбы? Жеңелерим ырдайт го дейм. Эме призим бар эле жана беде жаклаган. Эң биринчи Казы акеме 200 плес бак келип апарып берип бар. 200 сом пресс. Казыбек байкеге. Эмил акеге 200 сом. Эмил акеге 200 сом пресс. Замир кайным
Замир акеге 2 сом приз. Бар, жакшылап Ырдагандарга приздери бар экен. Бул жерден Мээрбек, сен мен жымжыртты кыргыңарды алдың беле. Тым ырдайды. Акелер эми сиздер ырдайсыздар. Сізге музыка деле керек жоқ турбай. Өзіңіз эле акапелла кылып ырдап турат турбай. Сразу эле. Рахмат, Тамат ака. Ассаламу алейкум. Биздин жамаат, алтындай болгон жамаат. Берде Барат ака илгери эмесби? Көп жыл эле мурун бул Кырказыкта негизи сарайдын көбү бош турчу да. Бир эки сарай бар болчу отургандар. Бул жерде аксакалдар бар. Бүгүнкү күндө биздин жамаат аябай жакшы болуп калды, чоңоюп. Баары Кудайга шүкүр малдуу, жандуу. Бала чакасы менен жумушу бар. Бүгүнкү үй ээсине биринчиден мен ыраазычылык билдирип койгум келет. Эжесизге чоң рахмат. Үйдүн жылуулугу, дакпыркондун көркү, кол ачык. Барат ака, сиздин пээңизге рахмат. Бүгүн жамааттын баарына той кылып берип атабыз. Балдардын баары ойноп, баарыбыздын маанайыбыз жакшы, баарыбыз ыраазыбыз. Анан жалпы жамаат баарыңыздарга ден соолук, улуу көч, апалар, аталар, бир туугандар отуруп, акелер отуруп, баарыңыздарга ден соолук. Айдаганыңар көбөйсүн, балыңар мол болсун, өлүңөр мол болсун. Рахмат, музыкант балдарга рахмат, баарыбызга байрамыбыз менен чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу Кырказык жамааты. Бүгүнкү сиздердин жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн ошол мен Барат акем ушул жаз майрамын белгилеп сиздерди майрамдатып, могу кыштан мал жана менен чыкканын далилдеп, жер жарылып көк чыгып, чейин толуп сүт агып дегендей ошо жаздын майрамы сиздерге кут болсун. Ар дайым сиздердин ортоңордо ынтымак болсун, ынтымагыңар арта берсин. Ар дайым ошо кылып мал жаныңардын аман эсен, эми жайлоого чыгаар маалда болуп калды, жайлоого да аман эсен барып келиңиздер. Мал жаныңар жакшы майлуу сүттүү болуп кайтсын да.
ошо силерге кааларым баардык жакшылык, ортоң ортоло берсин, ынтымак арта берсин. Чоң рахмат айткансыздар келсин. Ассаламу алейкум. Кырказык жааматы. Барат ака. Шыгыклуу тоюңуздар кут болсун. Өмүрүңүздөр узун болсун. Могу бала чака менен жадырап ойноп турган эң сонун жакшы майрам экен. Жылда. Өмүрүңүздөр узун болсун. Урматтуу жаамат, ушу жазкы майрамдар менен баарыңыздардын дайыма жылда жакшы өтүп, башыңыздар биригип чогулуп, майрамды күтүп жүрөрүңүздөр. Дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ассаламу алейкум. Кырказык жаамат тургундары. Ден соолуктарыңыздар, оорубаңыздар. Айдан аман, жылдан эсен. Ошо барачота ошо Тумра сапарына жол тартасыздар, аман эсен барып келиңиздер. Жолуңуздар ачык болсун, ниетиңиздер кабыл болсун. Ошо дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Чоң рахмат айткансыздар келсин. Анан акелер көрдүңүздөр, жанагы бири сахнага чыккандан баары ырдашып отур. Сиздер да бир ырдап коюңуздар. Жааматтар, мынакей ушу жайлоого чыгарчы малчылардын майрамы болуп атат. Анан биякта биздин Норус балабызды аман эсен жеңиш менен келди. Бир 20 күн күттүк муну. Эми бул деген ар кимге берген талант да насип. Башында Норус келгенде көк бөрү чабасың, сен кетип каласың. Мен жаман айтсам, сен деген кыргызга атың тааныган бала деген көк бөрүгө деле көнүп калдык. Эми буга балиш болуп атыр, кайра кечке чейин телевизордун жанында отуруп. Алтындай балам аман бол, төркүнүң өзү берсин. Ден соолук берсин биринчи ден соолук болсун. Анан баарыңыздарга чоң рахмат, ушинтип келип бизге тең бөлүшүп, дайым ушинтип жакшылыктын чайын ичели баарыбыз. Баарыңыздар аман болуңуздар. Аллахтан эмне тилесеңиздер, ошо тилектериңиздерди кабыл кылсын Аллахым. Жаным аман бол. Аман болуп, сенин жакшылык чайыңды атаң менен апаң ичсин. Анан бияктан тууадан бери кайным келип атат. Алтыным аман бол, ооруба, эч качан ден соолуктуу бол, биздин төрүбүздө жүрө бер, ушинтип бизге жөлөк болуп, баардык жакшылыкты каалайм баарыңыздарга. Анан мына кичинекей немен бар эле, ошону берип коеюн, булардын башына картып коеюн. Ушинтип сен да сыймыктанып жүрө бер, балам көк бөрүчүнүн атасы болуп. Кудайым ден соолук берсин баарыңарга. Амин, амин, айтканыңыз келсин. Ак калпак белек сиздерге. Күрөшө тургандар дайындана бергиле. Баракелде, мына күрөшкө даярданыңыздар. Күрөш, келин күрөш, чал күрөш, бала күрөш, жигит күрөш. Күрөш кайсы жылдар өтөт аке? Ошо жерде ортого эле? Күрөшкө даярдана бериңиздер. Норус биринчи мест алган үчүн. Целый Кыргызстан болейт этти. Баракелде. Кыргызстанды дүйнө жүзүнө дүңгүрөтүп жүрөр. Ишиңе ийгилик. Күрөшкө даярданыңыздар, күрөшкө. Жок кой, эч ким күрөшө турган. Берде бар улакчы. Оппа. Улак. Норустукудан да биринчи месте сразу эле. Кичинекей балдар күрөшөбүз, келгиле, күрөшкө приз бар. Массага башталды. Абайлаңыздар эми. Жергени бүтпөйт деп. Же солкулда бүтпөйт. Ана. Матыбызда да эркен, мат даяр. Ошо батингеден алынды шу. Үйсө турганда албайын. Болду. Эй, ышкырып баштады. Чындап. Тейсе болду. Приз келгенче күрөштүрөбүз, приз келсин. Тренировка. Приз келгенде баштайбыз, Приз келгенде. Разминка кылып турбайсызбы, разминка?
Оң жақ тараптан Мишаке ким? Мишаке объявлять ettirmiş. Чемпион мир там. Казыбекен байбичеси. О, Казыбекевичтин байбичеси оң жақ тарап. Кайды көчө айтты. Бугор. Бугор. Кырк казык дейт. Токтоп туруңуз, күрөштүн биринчи. Ай бареңги. Канаки кийинкилер эми, кийинкилер. Мынакей. Апаларыбыз баштап берди. Келиңиздер. Kim çıkar? Çındap kuruş. Чындап күрөшөсүзбү? Чыкпайт го эч ким сизге. 10 жылдык Апабызга ким чыгат? Болду. Максим Без бой кетти. Чемпион. Эми келиңиздер, акелер чындап эле күрөшкө чыгыңыздар. Акелерден болсо. балдар чыгады, балдар күрөшкө. Кана кичине голдар чыккыла. Кичине голдар келгиле. Мишаке өзүңүз ылайыкташтырып чыгара бериңиз ошо. Hadi taşladın. Oy, boyun karışına bir şey bulmuştu. Oy, kucağından sana bez bir vuruyor. Boyun basıkta. Korkma. 12'de. Vakit sen çık. 10'da. Vakit Zuhrab. Resesem ne oğlan tutma. Шымдардын абазын айткен азыр. Var. Миша алыспон сәл. Ой, бияқа оқ кетті. Тиме. Қайын тұтқа тартаға жоқ ай. Айланды. Тиме Миша алыспон. Миша алыспон. Шуғары, бұтығарма бірейін бар. Давай, шуғар. Миша алыспон. Оу. Шуғар, молодец, чап. Чап, шуғар. Негізі ең біріншіде отқан анан бычыстық қылып отыр азыр екіншіде. Чоңырақ екен о. Көтер, бір шапқан үшін, көтер, жығылып қалған үшін. Не дейсің? Шуғар қана, шуғар. Да бар мı? Kendilerinden. Gelin kuruş. Ek vakit. Hayda Жеңелер күрөшү. Тизелетсеңиз эле жеңес болду. Оң жанда Баласару, сол жанда Карарча. Баласару менен Карарча кетти. Тизеге түшүргөн адам бүттү, жеңүүчү болот. Эстелик болот жеңелер, эстелик. Кийин апа болуп отурганда көрүп видеодон күлүп отурасыздар. Azıcık kurap gelir. Elimden çıkan yoktu bunu. Kurap gelir de kurdan karmağı çörbeydi. Bak gerçekleri de öyle. Kararça жеңди го дейм а? Kararça da ya, жақсы bakalım.
Kararca. Bana sarı çapkan. Var mı? Ne almayı Kazık çıkmasın. Ben çıkmayayım mı? Ben çıkkanca. Hey hocam. Var. Demir bir. Demir. Ercan. Duralım. Evet, duralım. Var. Allah üç çıkartın. Ercan ne? Ercan. 600 lira 8. Tak. Demir. Ercan. Ercan kuturça konuş Malades. Malades. Ya bu olmaz. Bu absolutni getiriyor. Hep o tek parmağına gel. O tek Malades. Ya, sonuna bak. Bol. Vay Malades mı? Ay Malades. Fighting at diyelim. Hala fighting at. Kıstar gördüm. Çeke kıstar. Ona kıstar gördüm. Görüştü. Kişilik kıstar geldi. Koy, kıstardan çekiyor çıvasın. Verme. Akdeniz'de deyim olmalı. Ha. Ercan. Abi. Hala kıstar oldu. Bol tura. Ercan. Ekodan Ercan. Vereyim Ercan. Kim çıkıldı? Çıkan için. Hayır şeker. Kim bana kim çarptı? Mağaraya var mı? Ahmet kazanıklı bastı kim? Eşkine çıkmayıp kutu otur bir. Üretirizki katlanacağım. Palman. Ve peyniyor böyle beklemeyin. Kırtaykanlığı inaysın. Kalandık kıdaysın. Bu değil şuraya otur. Ya canım bir şurada. Yerinde alayım Kırtaykan'da. Hey, karşı kırkarıda da bir koyuluk alı var bilesiniz mi? Kırtaykan'da kınaydı bak. Evet, daha kalanı verip. Başayı döv. Jolayı dövünden güreşken eken bir karızlarda bir güneş koyadan. Silerini Kırkazık cemaati siler için. Bu da şapkanı ne şapkanı alayım mı? Ne şapkanı koyayım? Ya bacanan toz, çeke piyano toz. Şapkasını çeşip koymuyorsun mu? Emine kadar şimdi bak. Yok. Bol. Böyle tek. Tek koyalım. Tamam öyle.
Çaman korrupsiya ekan Şunda korrupsiya koyup. Ayrak matmat be. Jıl qazar, jıl qazar boşta. Ne yaşsın? Bunlar yaşsınlar burası. Yaşlar tek. Elektriğe svet tökülüp duran. Kaç çıktı mı? Ya bunda yeme. Dök elektrik gibi. Benim yok. Benim yok. Çındap kreş isterim. Ya. Ne koyma tipe emem. Ayamay yok. Şaybeke svet öçürgöndeydi. Ayı kosturduk svetçi. Tuy. Yok uyakları takip ben böyle. Jayılgan bala sarı. Korrupsiya kılmаңыздар эми. Болду. Бир мындай көтөрүп айландырып. Окшоштуруп. Кырашкиле. Жоңуктар жыртылып кетсинчи. Oğlan, bekem karmadı. Ya çıkmayı görmeyin yok. Ya kim çıksa 5 lira. Hop olma daha güreş. İyi mi güreş yapar? Çıksanızlar 500 so'm. 500 lira. 20 az doğru git. Atayın olacak bu üstüde. Hangi atayın yıldı? Ya baba kal şov olmalı. Ben anasını veriyorum. Ya bilmem ne yapalım. Çıkamaz zahmet. Çıkan var da. Çıkan hatta. Bol kuş bitti o değil ha. Ya çırpatmak mısın? Dur çırpatmayalım. Bak. Ya çömlerden şuraya veririz. Amanatdaşız yetişmeliler жақшылап. Так, Нұрсейіт, Бақыт, Замир үшеуіңер келіншегіңермен барып, жақшылап сыйын көріп, анан келесіңер. Дүркірген қол чағылар. Ay barakallah. Bol boy Bol direk 3. Kara bol direk 3. Bol. Kara direk 3. Bol tarka direk 3. Bol. Bol direk 3. Vay bala. Ya koydun ya. Oğlum ne? Bak kendiler kendiler. Gel narkotik kendiler gel. Gel çıkma. Gel. Verin yapalım. Kendinizi pişiriyoruz. Koy şunu. Gel. Punca üçü de bakmasın. Vay bunlar. Turma turma. Ne ayırmadım. Hayır, tabii ayırmadım. Ne koyacağım? Ebru koşuyor. Ay gelin. Evet yapma bunu ben gözüm. Ne koyar bey? Ya sen oraya koşun. Şunu sen bak. Sen ben kötü. Çek var mala. Ha sen nerede yapıyorsun? Hoca hangi kadar kaçtı düştü? Hoca ala bomba. Ya Allah Allah kendi Gel. Evet, kendin gel atla. Haydi. Ya Allah ver. Kaçma. Evet, daha çabuk. Daire.
Bak ya bunlar tutuyor seni adam mormalı. Bak ya. Ya bak ya. Bir. Ya bak ya bir. 2, 3. Yok yok yok. Bak ya bir kalsın getir. Ana. Bak ya. Bir kez olsaydı. Evet abi 200 300 280 son kriz var da. Hey. Bagara çatma. Bak bak aynen çıkıp gel bak çıkıp. Çıkıp oynattım. Bak çıkıp. Test. Oğlum şuna ben çıkayım. Yürü. Gol çıkma. Ben gol bir göster çıkar bir göster. Ya nar göster. Bir göster. Dar. Ne bir kola böyle. Bu ne kola? Var durma küçük eder çok ay. Ha küçük eder çok ay. Hakikaten küçük eder çok ay. Bak çok ay. Ciao. Beni bir göster çıkar. Beni bir göster çıkar. Stop. Kim yiyoruz? Moğda bir Hay hop da. Hadi ama. Var pandere gel. Bir, iki, dört. Haydi bir göster. Bunu yok olursa, yok olmaz. Gel sonra böyle bak. Bak bak. Şöyle kavur. Böyle yapmasam da mayra çok daha özgür ben sana dedim. Tak, şöyle kavur. Давай. Опять мой. Ya. Молодец, круг. Так, да, не oldu. Oldu. Evet.
daha bir nemesi tamam ben. Birinci yaşlar anlaşı oturdum da. Vermeyin. Yok, bunu jakmıyorlar. Açın var, buraya bayırattı koyuyorsun. Dominde pek kalganda yememiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahul-azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Kur'an salat iman. Ушул окулган Кур'ан-ы Каримдин соон, жайылган дастаркандагы татындардын соон, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламдын рухуна, бардык пайгамбарларга, сахабаларга, алымдарга, жалпы ислам дин кайраткан мол мусулмандарга, жетим жесир мискиндерге, жана да бул дүйнөдөн көз өтүп кеткен чоң энелерибизге, ата энелерибизге, бир туугандарыбызга соон багыштадык. Аларга Алланын ырайымы, мээрими, кечирими болсун. Жаткан жерлери жайлуу топко Алла Таала бейиштен насип этсин. Кабырлары нурлуу болуп, таза катынан сактап, Фирдоус бакчасынан орун берүү насип этсин. Роббана атина фид дунья хасанатин ва фил ахирати хасанатин ва қина азабаннар бирахматика я архамар Амин. Азыр эле окулган Kur'an'ın soğuğu, uşul ötken, uşul dastarkanlığı, uşul ötken dünyadan çoğunata çoğunenlerine bağışlayıp Kur'an'ın soğuğu tiysin. Bardık Müslümanlarga, özün aytıp aytıkanda bardık Müslümanlarga soğuğu tiysin. Buna alыс safarga yol жүрүp baratkan ekenizdin yolun şıdır bolsun, yoldaşın gıdır bolsun. Bargan жериңен насип этип, ошол жердин буйругун, чайын, нанын, суун ичип, кайра аман эсен элип журтуңа кайтып келип кайра ошондой болуп отургандай болуп, о мен Раббым